Sky TV irakaria abantu twakutangira mu program okubiri program eji niba hobo rwa kashatu okurgashaha 3 z'ekiro mpaka 5 z'ekiro ndi Boaz wa Mongolia ekireki nabera mutahi wanje abo Paul taraho takwehurage konka esabiter kwija nza kubatora nawe program okubiri ntwantu turebe nshongo muyanga nko kuziri nkizi no kurugamba and ekireki twine nshongo ibiri twenda kutera hebitekateko nshongo yo kubanza twine kibuzo turi kugira ngwe omutezi wa karuru nabana yendaki nshongo ndijo hariho intekateka government kugaita ebitongore bya government ebyahangirwaho okukira munonge biragiro bya parliament acts of parliament ebitongore nka Uganda Revenue Authority ekyo kikabyo kiyansi ya Ministry of Finance ebitongore nka Uganda Electricity Generation Company Limited UEGCL Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL ebitongore nka Uganda Electricity Transmission Company Limited UETCL ekitongore nka Rural Electrification Agency REA ekitongore nka Electricity Regulatory Authority ERA ebyo nebitongore almost bitano konka byo byansi ya Ministry of Energy and Mineral Development so ebitongore bino bikora ki the new ministry ikora ki ebindi byo kureberaho ekitongore cha the Uganda Wildlife Authority inchikora bishwa turi ekitongore cha Uganda Wildlife Education Center Entebbe tugire ekitongore cha Uganda Tourism Board ebyo byona bakaya byansi ya Ministry of Tourism Antiquities obikene bongeraho cyaho so tubuza ngo isn't that duplication and nsakureba nitty-gritty z'ebitongore ebyo as we proceed so niyo nshonga ndarizo nshonga ibiri zatureta mu program okubiri ekireke rwa kashatu iro byo kwezi byagena bya mushanju okwezi kwa kabiri mwaka gwe 2024 mu studios nyene bamwe n'abagenyi kandi bamwe n'abataka anyesiga misachi NRM media activist so uguno mutaka asho tuyino mwami Jonathan Mugizi irakari yabanyigirwe abandi bagera ngo niraka kunyega gandi narwo mu kigombe cha the National Unity Platform NUP nyine mwami Amonero Barema ni member wa NEC abo kigombe cha the Forum for Democratic Change itaji area Katonga and tegereze Kamagara Godfrey kansara wa Kagongo Kamagara akoze ibintu bingi kungaye n'iki yayisigarize okucererwa mu program takatandika nabandi so na haterizo bati ya disappointinga is still late by more than 10 minutes yes abantu bahina musi imbatangira munongo mu program wigi amazina nkamagura nbanyitanye siga shaki and go mu kugwanya kashara ngo muri yake mfunga so nabatangira munonga mu program wigi munonga mbere mbuzure okay so twabakira katsabiranga program yo gitera muheru kandi gendeje yes twakwakira yes tuje no mukazo mutoka yagira ngo hariho umuntu omwe akayise mbere muri nyabushozi ngo yabajya naza ko baretera inyonyi amazum yaragumye ko twarambarira kuraguza ngo babajya ngo bagende bashushe akitara kaboreka umwanya grupo propose the airport yaguboreka bawugena bagushaka basusa abantu bana bakera bazayo bashitama babagambana nese ndi kuzenzi mutware tano yo kutemenye kugarishire kwijambara bakaraguza bakata so no babara mu taxi taxi baretera nkebe n'icyo keshatu nano buyire na comfort so omukazi yanatugambira nanyine nyesigo atkonka nakoga katukara kube atukategereza inyunya na hati actually yangera ngo na hati yazayo kucekinga airport kuri inyunya kwere yize omumbesi imbere nyabushoza bwa MP kandi yatugera ngo hano n'umugiga munywano weyi mweno wabayisimbira kari y'umuntu haza no mugiga munywano wabe na muhagera nuwe yabakira no kubeta we yahira umwanya gw'ikishayi umugiga wa mwana
Zashize abo bari aho bategereza icayi. Ariko umwanya nikahicwe kaniki. Naho yinarsire. Bajya baragankarwa byemanuka. Uri yanar. Uri ntabwo yinarsire. Uyagera ati namazuma tukatera karurako. Atkana umushaka twara kubi ati mazima nyonyi. Konga n'ikindi because ikirundi ikiyagamba nikishana nikitwandiza kwarana hwerizo. Twantoza kutera mutoki kureba umutezi wa karunana hindaki. Ati jembozo kunagihurira nyenga naruka gihurira wenga. Twanza kumango wabi. Yeah. Kuga twagihuriraje. Actually twatentrengana babiri. Abo nabandi. Mu muntu yatebeza. Kugo bari abanyarwanda ati babihuriraje. Kuga bambasheka. Kuzi bakusanga bashikwe ibintu. Bajya imana wacu. John. Yabare tekansa program kunyakira n'abagenzi banyu kunataya nabo n'abakutureba n'abaramutse kandi n'abakira abakureba TVG n'abahurire Radio 5 nani mporo kutangara kwanyu kumwumvise kubiyo konko kubiyo hatafikire habasi tekazo kansa nakiro mutezi wa karu ya mutezi kamuteri wange yakora na wowe wawe nateka kutera ko urumemboha na wewe aywana yona ate bamamuramu kuko mwe tubateye ibyo baruwo atanti yakubiye takfire ibyo habasa cyo bakoresheje nyoka mpurira umushango gwa threatening violence icyo no kutera kugeza kutera toreba police bakabya ngo waje rutiro umushango no gambe wagamba bono baguhereza izina because we are not professional in that way konka anisha gaere mugaribirisi omwana tumire speaker wa district yetu mwambyarwa mnyoga kandi umwamire hon kansara wa kweta hamu wa champa wa atungamire speaker kan waize na mukazi kumtera wite kukoka tugamba tukusheka hariye cyangwa cyetamino gasheka kuka umukugamba ni sasa kuguraniriza it is so unfortunate ngo twitera mu byaga amutera mu just pass time ati mwebaza Isaac orwingana nyo musayizi nari nkamucyara na ijatungamira to muntu toka basa kureba nebyagori yafe na ndaka in search waba no ishikayo Daudi n'uguryaza ni habasa cha a bit relevant kuko kiriye cyo kikaba kiri somwe abaturire twatandukana no mu mberejo mutege amatu mutereho muganda tomekiyanga gitu rya shikaba eje mbuzi na rodi ngo ngongera mu bantu ndukunda so katugereje those both are my friends, good friends. Yes, over inonga moderator amazina isgomamo na rubarema enjaro ya karamdani ngoma kabla town council Rampara East, Rampara district na imwe mukutangara ito turi musine ya katano rukumurwe ndacenda na munana hakaba himpaka za co-curricular activities. So the giant of the school buri mu yabra kumanga barasingiye Chairman w'ishomero echigo okufukana akikalira kazaza yakuriye mabere every number of class actually. So the other one was in senior 3 and the other one was in senior 2. Buri mukiri bababire bari yo 98 nibajimanyije story no bona kwanta jiro. So ndamusaba hurikiriza nabarebi kandi ntwaro kusima weekend kugira ngo abojo nabishiki abashomire St Peters Katukuru bariyo bakora mu government etakizira gite bitongore kugira ngo begite
hamwe n'usu n'abanyamahoro nza kwa twabeta because ari ibanga ryo guma kweta baskai kwiza kwata tukuroncinga sako yabeja bashomira St Peters SS Katukuru because abeji the old boys and girls tuchirizime kora sako which is a steady landscape kugira ngo twaye manya twaru unitinga kandi twabiri kubasa kutugita tukarwa mutegereza bakutubiye because mwambi yawe mwami innocent eno mbisa kuza kubagambara ngushana nza kubaletera inyunyi hako mbamwine capacity yo kujirundira if anything so numwenda kugarura yani of course we want to rebrand we want to kugira ngo na obis bargo bamanyesho ngeze kubaziro they can listen to the standards zakobona bare expose konkari chintari nyebuza nyowe ayishomere nasho military nasigize ibanje kandi ubutete badushashura fizi bakabajyanga ro sente z'icyombeko sente z'entumuka movement fund hat fund igiye gukora iki so kumare myaka 25 nishono ndi yakira abana haro sente za development hata muchumara munyeta nyo nagira umbyanya nagizere n'abana nagize fizi muze kumbe kishomero nayo mbice n'ukutaye sente tumwike encouraging by headmaster kubamba ya sente zo. No, you see, that is a campaign I have not. No, you see, it's not a campaign in that regard. Because Sakoti Tishoma may have OBs. Oh. Two, actually OBs and OGs. Sorry, actually all of the single boys, the OBs in Changwa Koma, which are OGs. But it's for the OBs and the OGs. Besides, in Equatorial welfare, the welfare can be for both. Oh. Number Shomero, because on developments, no, you can Kishomero Kantare, Kuba computer lab, high him to every Rwanda and Uganda. Now, OBs were encouraged, and even other students were encouraged. A general encouragement, no jam which is Ugandans, Nanyambari Gom, Kundam Korea than developing. Because kuba take percentage za development yadanoza nka sentences wasaka 15 wasaka 15 bachatu kwa 15 gite mabana nka 18 bari mbara school. One time I posed a question 2013 bakakwata 1 week ngwaro conference mbara school. So na yezu mkono nabuza headmaster na mbuza ngujo conference ya 1 week area ya mesabazi abana kumruka neza ku benefiting acho muzire no mwana. Have you reduced the budget? At no. It will cover zero what school fees. Answers were no. I'm here. Abamwe no batango you sit. Thank you. But maybe on because I remember when we were in senior 3 1996 abutukora strike geze college utobere tukatunga humusha twabugana yabirari commissioner wa education omwami Fajiru Mande the then that militant man. Yes. Yatugambira rules zabeji, yatugambira rules za administration, yatugambira rules z'abashomesa, yatugambira rules z'abazi. Thank you. Nisha na istomera no research ya uwezo. Okay. One of the best the home based research. Because you as a kebuga no mzire buga no mweji ebuga no mshomesa. So buli yo mshomesa ruze bamezi basimire kwa. What we lack ntumangu ya land, I mean we educated but not land. So kutukura tuyo kumkuwa abanda bina mashomero ninga barabiro mashomero ino wa OBs na OGs mbasa kutumisha mabiyani lyatunguka ninga mdiate obara no. Fair enough. Program yetu no kubiri Sky TV kan program yeje na Radio 5 chena na mwenda katonze mushana fama DJ Kanyamano wakufayo kora program yeju ya ikabantu kubiri ikireki nyesiga. Yes. Ikibuzo cyorobi umuteze wakaru we nabana yendeki umudekikina iyo bari munonga umwana garaka mukora katire garaka mukora karondiro nije umuntu kandi katora kwenda kerondera. Okay, iyo bari munonga umwana Boaz n'abaturikize nabo kutureba muri iki kibuzo harimo ibintu bishatu. Harimo ikigambo cyo kwipa umutezi wa karuru. Umutezi wa karuru we Noah in the first place. Umutezi wa karuru nubwo zinyuma ya Boaz akamutwara Boaz ari kutekateka ngo ashimeye kuza. Ubwo nubwo zumisha ugaba ubwo nubwo ushitama akureba amona ari nagamba then kikamuretera yatorana
amoni ubwo n'umuntu ubwo oshtami uri natekateka achifrekachi akatekateka kajya taza Jonan ishwekike tukireba moshime kutwara shakaruru ko ni shakaruru ni process itkoraba mu kuronda bebemezi bitu neje mitendera ningashamadara gituri kutemba tukashika kutora no mwebemezi then ukwenda kintu kigambo cyo nyankore ikikugira ngo hatuburiye no waza kwemera hawayemereza ubaki ubaza kutume guha mutumaki ubaza kore ki wakikoreke so hatwe ikibuzo cyo kukigita kibuzo ngo mwebemezi umurongo mutezi wa karuru we nanaenda in the first place akaruru naza kutera karuru nyonkana nimbani nyentera karuru kende bebo kugira ngo nani nyenda kureba ikishana cy'ikifika cy'ikirumu nincerebera mu Boaz ubwo numebemezi wanje tu nimbani ntera karuru ka representation kugira ngo hatito twena nk'abantu banyabushozi tukazanya bushozi so tubasa kutuma Boaz agenda za floor ya parliament na speaker kumanya nyabushozi yaimera yareba Boaz amanya abantu banyabushozi kubarusha then yahurira ibigambo bya Boaz byari nagamba amanye nyabushozi ikirwetengwa unity so cyaka shati nimuntu batera karuru ko kutuma mwene ureba tinkweshirayo mwene roko ngendere iwe roko nyebembere ndikirayo lebere ndetere chupa ndetere for ntubantera karuru kirak tunatsikatera nduru inokwebembere ndure twena tukagamba tukagambira hamwe inoshime kuba nagamba so mwene byo tukija tukaturanda abebemezi bitu konka process yo kuronda karuru kana bagambira nabagira nti hariho umushaje kafa azayashanga hariyo campaign zo kugira ngo aho washikaye muza kwitora ndaho razi so washikaye bamuha chance kubanza kurambura yangaza biheno arambura yashanga barangirira campaigns ibintu birije abantu bashika batakushikire nabaganira nabarya n'abantu nabarya sharing bakushitse abagamba byo ne bayinzire yajya tuyeregeye n'abatwana bagibehera atumu musahitirigira mbajyange hena n'ensimbi irimo byona kari mu chance yawe yo kuyahwa za kurambura iguru yashiko mu iguru yabana fortunate munonga yashanga barere barangirira ikisibo urimo kari mu ndayo mutanashabara hangawe naronda hangawe hari akaciceko tubamuramutsa tubamwakira tubamuhana kukuriya tubamuganira na tubamureka no muhanda ngo retora aturiye arabantu ababuruzi bengera n'abantu babi batanga tubihangwa iguru n'urundi so muna tunyo natorana gehena kwashikayo yashanga barere barangirira singira karuri yabashanga umubire bwabo bwenyine so ntupanta gamba aho cyo yahora umukazi yagamba so biyare izoberiyo akasiba birije biriyanga ubu muntu nakujya taza nyowa mpereza karuri namwe ntwetaho n'urubanza rwawusha itwa politicians ikintu cyawo for example tiyoshemeye kukuza nyesiga ukamwihami amaka gumu Christian yeta hatuje tunyowe nazo mukaruru nazo muntebeje niza kunyurura nyesiga imyaka 5 meisho kandi you find cyawe cyo tumurumo gwawe so ruyare naho kushanga twahendera tukozere nshobi ahabwa process yo kurondera mu abebembeza cyamara ari ibyo nshongo mando wazo n'abaturikize tukabicira cikuru munonga mu process yo kurondera abebembezi tuyine mu bintu bibiri hariho Boaz kweko rich trick yuwayikora for example yikora rishaza ryawo no rutwara mu parliament that is one thing hariho abanyishaza bishaza ryawo kwekora bakakutwara mu parliament those are two different things bakwekora bakoreta bakutumpa parliament nitumanyisa ngo bibari ne bakorebamo byona nibyo bakwenda nibashaka bemerera kuronga umubimbi konka baba ntabatezi bakaruru tubakaba misguided tubakaba baryo mbohabe ombe barikwenda mwembezi kongwe mwembeza kujya munyunda bakwa karuru bayotoke mukwenda it is okay I will do them
naro kikiza kubikora nubwo kubataza kubikora then ukaba wabarabiri wabira akaruru noreba Boaz Icyo possibility tero. n'abaturikize umubembezi murungi wena abatene cyagayiwaho tu namazima ntwasaba misguided konkiwe nkuwo tuwebembere tokwasa kugira ngo hateje impumyo byaterwe nsubo ngo gikwatiro rihimbo utkangire ikenera akora teho gitere tokwasa kugira utati ubu yari impumi no namukwatiro rihimbo nyoka mureke ayetobere because amatsiko je gona gari yo muriwe so tamurebye amisho gawe gari yo amisho je gari yo muriwe so tamurebye fair enough Amon I am at pains kwetegereza y'abantu gamba omutezi wa karuru omumbera era ideal nko kushaka bikiri nari omutezi wa karuru omu Uganda yenyine okubaje yokainze to discussing omutezi wa karuru well as they should be or as they are of course nka program ko yari yo kubiri tino kureba ekiro relating it necha kubiri ekiro okay nkuko waleta question is actually enanka nyano wanje ya discussing mu context ya discussing mu in context ya kubiri biri but now situations change and when situations change you think you need to be adapted no te hakubada ukindra umunteka and our problem is one most of the time we think normally in an abnormal situation tuan tuzikaho tuantenda cyarazo mu gurusi wita ha mayirina sindiro kaberebere road gurusi fact as a matter of fact no muntu wabanize kuta enjrie tutandikira FDC tweto wirisindiro yo ayo wapangisa ba threatening uchiwa wata mtwara bibita baletasha uchiwa watasha kumutwa kubinga we are to know nyowe kargom UPC nazo mu FDC enjune yati so twashashaneka yo mwana rwo mshoro konka tungiye asigefuza kuzire mfuze ibaza mutite chita baye kwasa awaigo so against that background umbume bigambe byagambo take an example we've got areas in Kisinjo by 10 bakaba amaze kutera karu shora bono babatira karu by 10 shaina zakasheshe kaka kahwiri ishaza cyeryo ishaza singiro nose ndiri mu minister Bright Wamrama agarka wabuza hiteje ko nibaringa na kawe azabo nabo bakubire bakwetorora baketororense bakereka ngo bayikini na tawo nangwa betegereza Boaz I have had a challenge actually nkoje zinyi nambiri Rwanda shaina zakashesha karuka kare ko mugonga bantu kamba bizire aha cyaro nibamba manyana presidential yakaruka president na parliamentary two mugongo nakabarot so inaza kasheshe bakabahereza singiro no on record I have got a challenge ahankoze zinyi no ambiri Rwanda akaroko kubanza kucekinga izina y'umuntu mu register ukamha baroti akachebera ukamutabu ina kikumu abantu bona polling station ikoze rwe byaronka bishatu bene by 10 bona bakabahereza cause you see been a tendency ya Twitter zo muricyo tucheberameza Boaz ntune kukigambo mu program ya Friday na hand one myaka 40 NRM ashatona munane NRM itizo mbwebemeza kuza kuri yakirure kwe karakasi zakaronka direba mu 2021 abakaraka 2021 nanka NRM primary za 2020 usanga twarwa turiyo mbasi twashanga abantu bijure neki ngo abakaje nyine barwana no demonstrating kana ibarakaruke
mboye nishinga bazakagaruka azegera first district waho kigamba umwe abinyinji bakimamisha so kwa karuru ni kai by the way Boaz abanye n'abaturikiriza n'abanye no mu studio akaruru kine bintu ngabiri ebyakubire bukarengera one under normal situation nigwe mbera zazere nungi nigwe muhanda gwo korenda gano yawe no watu social contract under normal situation abenji bakabakira kumbuza ati can't call clear 1996 nkande yo mu class nkushoma political education we got a chance nkasinia nkabana bazo mu senior 3+ kuza kureba ka presidential campaigns omuchayi kabali I quote ebigamba byo bikitenesa mwami Museveni akajyangu orubengo mukarumpa ntarubashabiri nahati mwarumpa ndobasa kungati nyende siso nkarugunda nkakatega ya nkamushega urura urikabare no yamana namushega wabsheyi nakatega yo wari wampara tinyine binji ebukuza kora nzakora aka nibwo bihiza UPE aza nabwe bari abana bana so natunga chance nahurukiza manifesto kozi wakajine no mugara kujuwevinga ati hoiste ne soma michi burije mayanje ogo wajema ati nayibuza which is which no ma woti no wote ashoma no bene rwaro gezigeze go bishomiri no birebo mu practice no buri to academic so hati banyangu na manifesto nkamyano wanje kuyajigamba no te kujogambire nyesiga tuwamba karuru ndoza kwindura yeke neki kurugira main manifesto kunkati ushanga n'abana nabamwe abebembeze batineki manifesto so okwetegereza jamoni tutakahendekere kurondo mutezi wa karuru tubanze tureba akaruru itself turebe umuntu akarura kine exactly that is your concern. That's my concern because banywana bitu ecyaba tuyiro mishaka kakuriyo kwiba izo ari akarura abantu kambaho yo bakije kutera bahi banyigana uruva batiyana ko mugongo banyigana kumanya ngo bari esa karuru Boaz akaruni ka efficiency ya machine so hata watera ukashanga have always said it here na kanga kenshi Uganda omukaruka 2016 egombero ya mwizi omu Uganda ne yabiresingire yo kuhereza Austin Soma Museveni akaru ekeyine obururo mutwaro gumwe ne28 konka gutine breakdown utakumango burigera habwaraga ukutaka gutikaramana na harga 10 mbiri za harga yabiri omukashaba harga yo kushatu chikomboma harga yo 5 buba kabine omutwaro ne28 so ogwo mutwaro ne28 ukaguri yo gwabanyamwizi. Thank you. You see nicyo kirakubuza electoral commission nipo wasinyine buzubu no kuzomu karuba kansinga kakari ya karuru kari free and fair kunketi ziro chikubaho nicho kura waga free and fair. Thank you. 3 echa mero nkecha mero akaruru kine nanka dynamics nyingi zikashisha. Okay. Hati nkijo ba ku registering kwa registering ile minyeto ngo jone ya nupo bajishara hata kunuta nubo yakabantu bugabe bwabo. Thank you. Bramnunga and turo program okubiri Sky TV hamwe na Radio 5 omukuru nyesegamisa cyariyaha omukuru amonero bare mariyaha mugize jona nariyaha ntutekateka kamagara Godfrey kutwegitaho nanye ndi Boaz wa Mongolia and wagamba ubururu kuba bwine namba kunga butine breakdown 2016 omugenzo olanya akasinga karuru wabo omoro akatine akaine results bakamurangira mu yasinga atine results of absolute numbers kandi atazini no percentages but he had one omukuru so kono kakari yakaru omukuru Jonan. So discussion ni tinduko mayanka moderator kwere na juruzinga because ibintu ne bibiri
omutezi w'akaruru kandi nayenda ki konka we amwe yagira ngo omutezi w'akaruru turi yakumuhenda turiyo ntumushabe ikintu cyatine akaruru mandate so uwo mandate yakabe nayenda ki so ikibuzo cyanjye kirengo omuntu twakusimuka ibyakube nashaba omwebembizi ibyakubasa kuzo mu budget no mu manifesto nibyo biyo yabare kasa program kugira ngo abatureba bongere bacetegereze aho mubo kugenda kugura k'ibihimba kugura k'ibiri basi nabazashaka nuko yatanguje mu kishatu yazo kongera atako kajya kugura atanaka bareta hati abagana bagite nyongeza kugira ngo umuntu ayitegereze iki umuntu yimuka akasheshe akasiga hindura umuyi katambura umuhanda akazahibamze ngo aho bafitera akabo akatera akabo ashimye gutegereza ikintu mugira ngo kubaruda akabagamba karuru agaceyo umama ngogo gutora inedi tukabasha kugenda kumusasa ni teka ngo abanyarwanda nabo nibasa kuba ngo kumasasa actually a discussion ninza kugikora more private ninza gamba ikintu honkanye niwe kanye akawukanje kuza kumushemeza nateje kubona akatera abatezi bakaruru nibetenga munonga kutegekwa abaronze kureba akaruru kabo nikakora umurimo nikamenya value yawo kitari kureba in some parts abantu bategekwa bataratereye akaruru batiri mu bwire bwabo batiri mu respect yo kuhereza icyo kutandika ko yanditse mu register bakarundana bakazumura arezi bakahereza their time on their time umushahara ufite akaruru bakatera akaruru bakarangira batatera umutezi w'akaruru ayegombere ukutegekwa waronzi so aho ho kutandikira aho umuntu cyo mutezi w'akaruru cyakwenda nande warakahe abagazo mutezi then tubone kutankaganira no because yakuraho yona babansingirira bambunta kukunda hari cyakore cy'umunji ekirinanura kuba tuwanje utakwenda tabura byevuga katari na accountable to you indeed no wakucheta shoti yakinte because abo muntu kwasoda atajifumbira roho ukabara kujinyi kokana soda and it is good and actually mumakiretero mbonaku ngwakubeno yene mbona ati aho kushanga umuntu yakore nshobi umuka shoti yajikora byengeri ahwenda gani eyo mbona ecyakabiri umutezi w'akaruru nayitengwa kuganirwa amazina kutarikuraganisa ubwese nigu ngo shikirize cyoroho kandi abantu cyo batarareba bare ihanga biri icushuba bargaho batanga mbona ko tukazo tuneyo mwembezo umwe totale is non performer konka nakumva abantu binji ekiba kumukundira ni kimwe ebye bakwetenga tabaraganisa yanashaka karuru ayino muri kugwasha mu makaruru umuntu n'ubitarocu ahubwo we ayino kwakubaraho akarga hatabahire manifesto akarga hatire cyabaraganisa bikire mu kabateresha so hatasha yenyini naremewe muri omunisho muri cyo mbona cyaki so no master kwe umutezi w'akaruna ayishana muka wabo tine cyokozere kano tine cyo amaraganisa konka abo kunja bakaraganisense nigu echo ni chika cyo bwebembiza actually the katoro bwa mawe echo ni chika cyo bwebembiza wo abantu tine cyo baraganise eventually ukaboti ni cyo kwasa kubakora kandi batini cyo bakubanja then why have you occupied their time and space umwana ati okurandara hamuzi no manyaro w'iki cyoma konka emzeka jun ekomera hansi kugumira yeta rubwenje yo mutu kumugomeri ukati bwinye mababi kandi tugura mbisi so wahiga misi yawe kugumayo kwa leta ribwenje rebe no gumuyimeri konka sinegumane umuyaga gumane burakinga aho huba oxygen exchange eburahiya yetorora so twantu bara plants kuguba so twantu kosa noroje yo muti kubagwina imiza hansi atarebeka ho nkebebe omwebembizi yagumye imiza hansi obureme obunafumbo aburayi ombande bataho kwene ntebejo abantu abutosha
obunafumba buringana kashitwe manye kwa tujumbura tuchamababi hata chikumasanga muzire tarabone bujumbura manyitwe kwa tuve mutetu kujya bujumbura chikumasanga abantu barabone tujuma cyo kugira ki cyo guco konka all in my point we ogomuti we kakoragana ngo yajumbura ogomuti we karagana ngo yacu hecujuma so omutezi wakaru in that point wena ndo mugamba amaze ugamba cyo rwasa akunda echo obane chinafu obati chinafu kucho kwijo kamaragana se byo tarukora ukisho kashisha abantu bebemeza ukashutia ngani bigerera omushu ecyakabiri ecyakashaka kandi kintu cyakatete cyane kimwe cyamwe in this first discussion okulindera jo umukirisi cyubasha umuntu utera kaburi inyesika ukitandikana uzo mu office ukabe kintu kabanane inyungu umuntu kwicuza mu bible ni nkintu kimwe mu mwemeza na ntwa hanga kuko kicira yo bihata mu Uganda no muntu kurekwa hanga kecho hanga akabense n'inguru ebyaraganiso kashutamu no kwasaka gukora isari cyabajani ati Uganda ni isijiro barati okugera mu ngenda aho kuzambiri konga ngende ihanga ni isijiro no isijiro shimwe ni wihanga thank you umuntu kujana yemera Uganda akahinduka Uganda akijana yemera kashangura akahindura kashangura thank you mwami nyisiga yes so kokura ebiganiro across the table oshanoti abantu abamabagezi nibija kutembera aha butitegereza aha butashoma bw'abanyarwanda babiheho mandate konka umuntu byakwenda bari kumukorera icyo wakirebera ni kibaho omyanya minyo mu Uganda ukashanga umuntu bakomuca wa saving wiki yabenanda kuba mu imbizo abantu akakiba konka abantu baragasirwe omuyimbizo batwina has that happened yabari munonga umwami wazi n'abaturikize no kutereka hati umukorongo process yo kurunda rereza harimo ibintu bingi wa hariho nyesiga kwija aine commodity yage natu commodity y'etomatsu nini ntunda commodity y'etomatsu umbana tabari yamaza kunyibe kuntorana kubebembera so tinshikayo aya kubeka yamatsu ukashanga na ntaba matsu gabo. So that is one thing. Two, arkwija nore haro there is a political wave haro ukushanga kwino akasoroza ka politics nyesika kakemera kakamutwara yanaye fato umuntu ubwo nabatine ubwo umuntu nabatine datamburi ko code nabatine ubuzare borrera nabantu bari naye bembe kandi kwako batabine ntimanyisa ngo no baragwa hansi tabwija kushasha kuko umuntu we no giro buzare no ndizo borrera datamburi ko code relationship nimanyisa ngo ku nimbanye no mungu banta katije munaza yuko robinga for example abantu mbagambire expire amezi kunashikayo umuntu akagitungire ine kibone cyintegana soko no murinyi njye manyisa ngo ninteko kwija gumana ku nuko bagambara nti umubazi ubu nabaraganise ishaza ikashama so mwem tugume kwiteka teche sata abantu abo barika mu matsuko ziri ababemeza ko kushanga mbenda kugira ikibayera byo bunkaho iwe nkiwe tukugira ngo muri leadership iwijamo wija kusavinga abantu dore hari ibintu bibire bikutana umwana Boaz n'abaturikize no kutereba n'abagenzi bacu bakora bisitsara hari umuntu kushanga we yija kwereza ihanga kusavinga ihanga servant leader kushanga ngwiwe iwe amo onomanya mwizi ikikubateganisa so ikizo izire kutakoringa that echicho nkecho wizire kusavinga ahubwo no savinga abantu abarinke iwiwe abo kwa cyache nico kugira ngo nibura riya maize for example no bwo kuburiwe no niwe kangabora hata chicho kachukuguma nchikuzo mutwe nichikuhabura ngo sheme kuzagashaka ahiga yene cyaka ikindi cyamwe byagire kizubu nani pecho kurebera batwakeze byinyi like byagire kizubu umwami Jonan Boaz n'abandi batukiza bakutere byagire kizubu Jonan bamutera karuru arukora yarakazo bamuhoga kansara kwajwekera district Jonan wa Furka za no tabuza district za shire find now Jonan wabantu baterera karuru
bazekere ko mbora yabo aha district abo kwashimye kwa nakura nabo kuza kumanyira kwa sasa ishimye kuba abantu babo no ukura nabo hata shangiwe wafurika waza rishere hata mtwebuza iwe jonani waza kushaka obitumira mu. Thank you. Amon ndashika nkemu tutakashire a process ya karuru einarebo irarikiriyeho muneba eta designed kuyamba umuntu kugambira career gahoro kongo umuntu mumberazi we n'umunye Uganda nashaki we wamubuzaiki wareba umuntu yakatekanye wakoze rata obere mnamo mtebekana sawa program you see abanyankore benefu mungwe bagamba nibanyuka tibyo nibatondora actually nano kunyuka nibiyenda kwengayengana tibyo bagamba bakuta wazo mu academia arime bitukushoma manyasi juu qualities are good leader manyasi juu position za kuzamu duties of a citizen duties a citizen manya civic education akaruru nkatoka nkata electoral commission obweshabire sente zo kwesa karuru bakaza weza LC1 akagira umushabuza kazishawo one akaruni kafa kakutandikira omukahandika kwandika baraze katera abantu babura kumanya n'icyo bakuza katerera so ushanga umuntu ruyare naza kutera nakarata kumenya icyo kuza kuterera two tuziye twafunamo bakweta monetization of politics aza zatuyamuramo kozi muze nga ugamba ngate mwana wanje yampomuzi yatera omu issues ezikwata abanyamwizi ezikwata abanyabugamba amazing yankutombi nango ababinji tabakalere na education na health kunka babenda enhanda bagarika benda social services ezikubaikajo koza tumuzi yona bugamba yona bishozi tebene nisi. Thank you. Kungati umwele muzayisha baza tate niza kubamizi aruno wizire ya kubutukaramana na mushoza wa television iya etana minister yaronjinga miziga mwezi. Thank you. Minister yambuza katile sosi tugiye hegetumushawe diraje botujite takongoza ibi atubuwa dalika kubuze waza kugura abantu bajamisho nabo babimbuze so abanyarwanda befire abanyarwanda bina yefume yabo nobiranta kujye ninjimanye muri nyankore konkaba ko rumanye bunno biza ko runzi kurunyambo wayegera katebo mbaciga no yorisho so omutezi wakaru ayegera katebo obutukuro bako abacigo bakusharuriramo oyize katebo mango na yorisho atuwaye kora katebo omutezi wakaru ayefukozera katebo ubwo kuzayiza na sente takwenya na kumanya ngo uwo yakujya kigamba iyo none ko kuzana sente zo yaza gukora yije yanagara ku 10 wora mujona mu bugwe ni bugwe. Thank you. Babura kumanya as an example obundi jona no bata kabire kansara babura kumanya jona na ijara gatikazo tuneti zibeti nankari yetse net ndangwana rigireka ritara mu sente nyonka because nabatira mu transport yo kuja kumureta gambira imuni so omutezi wa karuru ayino kwegaruka mubaka kare katine mane gako kunkana weyaga turatere karuru tuataka bwine rukuto tuataka bwine shomero tuataka bwine irwaru tubakakatera bayangana bagira ko harabare misero C1 until the minister went there. Thank you. Okubiri program Sky TV channel na Sky TV akari abantu hamwe na Radio 5 channel na mwenda katonza mshanje fama kugarishira mutawoni kandi je kanyamanu wako hamya program eji yaza Radio 5 kanyamanu twibaza andi asset hat twijura amanoro barema narwo mu FDC umwamika magara Godfrey kansara wa egombore ya kagongo district ibanda umwami mugize jonane no coordinator wa nupukorwa kazo kandi nyisiga message na activist wa NRM nanye Boaz wa Mungore kamagara twakwakira ko kakamagara nyenda ku kwebigambo byo kwabura mukometebekanisa program kandi umuntu twiro mu mahurire Sky TV ntibatwira ikintu cyamana kweto program eji kandi batugambira ishaha dukora na flyer tujye kusindikira mu program itanu kasha ishatu nuko kujesha ishatu ndakika 5 na mwenda
hatu no manyisa ngo ababa amono nabo babanze bagarukeyo mbene ntukushaba at least chetemu eshaza program shayishatu one or gibanda ibana na yenda rigireyo nubwo kono ejo public means waza a stage hariya wa murindisha 12 n'icwega shayibira n'icwega no buriya ha no humuramo no koraje program yekekene. So I beg you komembezi, time management is as important. Omutema murongera musi abantu kachata karamukize ari umukora appointment no mukama no mwebembezo wanje omwe naje delayinga mu akangambira China shop ari America 1 month ati nyuko narize mind yanje kushana yayo nije harenga menda chikumiza no tukavuga no mu rwije yanje ati eza wimbire ngambire shayi kureka linda okandebe kunda base kufixinga namare bindi ngomjini nkamtegereza ko gashayina mpaka sha 12 zo mwebazo kurgo kandi tindamwe yigira bo kuba ninye na biziriki wabare no nuko kono kutembe nyonyi so kamagarara musi abantu bari Rwanda Boaz ntangire bagenzi banje binasanga pano nimba abanyarwanda rero ko abari mbareba imboza Sky TV n'abari imboza Radio 5 mwe bari kutukunda no kutureba no kuturikiza amazina nira kanagamaga good friend cancer district nzwe cy'abantu bakagongo division kanso ya district y'Ibanda kandi senior media activist nashemerwa kutayira imboza Sky TV n'abagize banje mu kutuyona mwe bari kunkunda akwa muri mu following up mwe bari munonga kandi ngo mutano nyisimu kitinusaba kasaba Christopher okuteka this innovation okureba muna transforming na tebo umuteka teka y'umwebezi yo kugira by 2040 twabire middle income status kandi insimo abantu bajubiri street aho muri Banda kasisa binakira nabo amukusaba basubuzi na Reverend Kaguhangere Reverend Stewart Reverend Darius kandi tiyo ntufutara umubazi ebizwe byombe bakwatiye chuzo umwanya ugo bye mwe bari akwa bebembezi ntwenye bembeza consultative leadership eyes on cancer and eyes on Rwanda Boaz reba but hands off tukwata so kandi nabanzure ntekateka yanje twasolvinga bizubinje munonga n'ibintu nabanzura so Rwanda Boaz cyakine kuza kuganirwa ninga kuza debate ndizo ubwa hati ninyenda policy ya eyes on na hands on so entebe niyo nizantebe ya mukama yampikize yaba na mukaga abani tanu primary zinzantebe ya meya wakagongo division okay tagwakira hands on ate eyes on no rebe ebe kuoberese kare twanza gukora comment ko tugumiza muri discussion mwe nati jonani hati konora program yako bati yazo mbindi so Jonathan abatezi bakaruru koko no ganya nabo bakoreka ngo bine frustration iba kuyankaye orbanjamba rwetaho nari hinamanaga kubasinga inamani agakubasinga muno akwatinka umutezi wakaruru ikuretera yashaba MP ngo amuzikire amuhere office kandi icyo muri ya government roho atecho niki arewa wawe n'umukazo muka akabara kushikiriza bitegateko byawe onda gumana cyendo mutero wa business ida yebe hari nayo umuntu uri mu masamuye ningo umuntu uri mu masamuye hariho ko kagita mureke kushonda na buri do hariho kujya tatu ibito bitoragire katindiro ngo tuti amashuri bitiga imbazi te bujozi iki kuzo tusigize hati yo nafe manyo umuntu no muremeza mu mugoya na gukoraje konka n'abatezi b'umupira n'iki beta substitute so sometimes in substituting the right thing tukuteka ngo twaba tumukirato umucutora rero hono because twaba hire na bene tumwegeze uko iki kare kare mwene mbazi yere bene twajire bataza kufuta nabandi bizumbu konka nanya nashko humfuka nanya kuna kugo wahampara usijire ku reka wisha kashaba nkugambira kuzo kampira musha ego agabona ticho wakoze neki
tinkumanya bako breminge government ni elpuwa presenta ninga naba bariyo nibatubihe batakwasa batarasa nenda kumenya ubutezi wakaruhati takumanya nice kimembo wa parliament shimukora because uwo nkibi hata nobye kora takizi bine ba agents ba kora joro bafungambe acha baba setting up ati nyabona ushangana wana mkono kaimu bazije ko tangambiri because niyo service yonka yakwenda bashomaka zina speaker jati tuino kutumwa kurgona bahasa ya kachi abantu baterumwa because minus that na taino parisha kubaga komisho akaba ebi araganze tirichi yakoze muri count tension yo bowaza ko n'umutse mkono kabuzo rubuto kwa kujiro bujeni nakweleza kashako gungu hati yo akakwita misho na mkora muomestereze afitene sima tukoshimoro wanje kawamfunga okakahunga. Thank you. Kamagara. Yes, please. Ekibuzo kiri aha seti yitu. Omutezi wa Karuru nayenda ki? Webale bwana Boaz sinona bagenzi banje abahiyo submission zabo mwebale na mumenyezero kariho karafayinge ekiko kanwa TV abari ba Sky TV Telinga Radio ko kwiza wanzotegezaho kaki so I think nuko kikuba cyatwazibwa kityo omutezi wa Karuru cyakwenda obaga hati na inda services kongo bwa kwetenga services nasubuhereza kuga ahamwebembezi tuyine mwikizibu ekinkuteka munywani wanje amuno ubunanyesiga na Jonani ni bashambanya tuyine mwikizibu cyo kustokinga politicians many politicians have stocked hate speech bantu barisero rwango barisero rwango gizeta nico kureba mu camps ngweji kampuni ya member wa parliament x engineer member wa parliament z nubu yagwire konkaba kasigaye ko bindi ebinaga bindi kashanga tubikiriza ngo mwebembezi narundwa hanga kongana we no kureba ukararanga kwa murese ukajutinga na buti yabahango bumwe andogwe niwe ndoni nkoreka muza mukamagara so ona abantu babatembo ngo wadisubara abamo babotese bidumara abamo babazisa za makere abamo babatembo ngo akaseta nyine na kizwe ngo buza kutera kahuru atogwe arangaho nabo butwaza kumbehera bwana Boaz ebyo bakabankari ndiyo ni nkoreka interview mu kankonsiyo sizinyingi because oburu bwito bwa NRM primary zo bwa wiri izo mukarwa ka huye tuzo mukagenu most electoral areas kaba mad by violence orwai akavuyo so omwebembezi omutezi wa Karuru ati cyakwenda na indarere omwebembezi zo atori imwe hango ya turetire omwebembezi zo bagakenyi maze kugita camp sebingi ekikachi y'ekibingi kya member wa parliament ekikachi kya UC5 ekigi kya district council ekigi kya mayor wa division ekigi kya mayor wa municipality abagite bona babomuntu omu nango mwebembezi ndizo narenga ya member wa parliament arebora ya bayisimbira ba district council na Kamagara abeta kujya mwena mutambure hamwe mugiye akarumwe mukore hamwe abo gudu biyo konko muntu nagazo mu rufu nko mwebembezi kusasibwa abantu na cyo cyukuru nango bundi atankanoga mu police za government asanga kandi sitting member wa parliament na sitting leader umwe ogo batakizire ariyo nakora bahango munonga kusinga ariyo mpawa kandi ariyo mpawa wayine capacity yo kusakoma agencies za government authorities za government or ministries konko yaza kusaka yata yomo omurego wa Sky TV yemuze we yaza kusaka yata because wayebembezo musento amuntu bwamena agamba sinje 5 sinje 10 sinje 12 waraji tonto namazima nibinyibwa konko mwebembezi yiza ayebembize echo nicho cyakwenda kwatsa abantu then out competing abayisimbe nabo abakuteka bar strong ombrelzi bar strong omuconvincing electorates abatezi bakaruru bakabore kenshonga no kubara abashakire no kubara ababereho no kubara zo mbitongore bakanywana recweka ukareba wibyo tabyine konko wona yebembezi cyo kujya kandi ko mwanya nabwo rero mamkaga byamarwa agoreza waji aza akire bankomurumo nankata yinde sente yoni nza kuguza bizimbi byanje akarunza kata musente akarunta kata musente because nyinda kugamba mwana Boaz tuko tuinabagiga batoremeriye nabo tukesima nabo tukabasinga bine sente tuyine nabandi bo ba parliament antorare bene batambira nerigeri abamumana naza seke bakazivuga nango zikapampa na za gags kugisa jini ba member ba parliament konka bari mu kumanyenda ko ibara mu kuza kufuna ubwerembezi
so omwebembezi asemye kuba nagaruka enyuma akagita abatezi b'akaruru akeza kubagita akakora reconciliation akakwataniza na nekanisa nekereziya akakwataniza n'emizigiti bene bakagita bakabona omuntu n'abantu baranga akabebembera ki babatezi b'akaruru mbasima nebijuka abatezi b'akaruru na Boaz okusiima kwabo nibasiima ekiri ya ground tibakuza kusiima ekitaro mweniyo ko wabo wabaraganise ngo obwiye bunobo mware banataho parliament day 1 timuza ku masandi barakatinduka ntaka kasibere esaheji ni nabana bayeze kugwa mukato baro mwizomo amizo mwizurana abamuwize no kubazika haza wasiche nama bagogeni twali 10 na speech yawe yakujocho bani PA oturanga nicyo cyakunze hati omusungwe kasanga eyabateza karungu ko nyiri muko ningana hati ni nyanda kwetegereze iki kibuzo nyanda kukibuza buri muntu ori asset maybe turi kuhendera topic age yes please kandi andike na Jonan omuntu ori kwenda kubanka member of parliament omuntu ori kansara nari chairman wa Gombora ebyakuza gukora biri mu budget hati nujojo omanyari yarengu yaremo budget mbaba batajari implementingire MP on parliament natari because imirimo ya MP no kujoyera abantu no gukora budget no gukora amateka no kuratera sinza government okuzakora ombukiko ayibakora oversight no kurambara emirimo MP yazanye ompurinare aramu no bwatagamba maybe agambira umukokasi nani byagamba minister na chairperson wakashiko kwatera umuyaga yaza floor ya parliament ya Kigamba amateka kwa gareta biru yatero yatomukora iguru ngukingwe hati no jujiro tangu MP yarimo akora omwembizi nujo mpimira nkayingu yarimo manya ako numbahindro mnonga buri myaka 5 attrition rated at 70 or plus %. Ndacheke mwe for that question ko kono sigura abikinwa bari bingi ko katore mtuchumanyango kiretero umushije yashwera ahebigenda bani bible gamba kwene no shambani kuzana bana kugireka ko kat haro nano mukazi cyakugita ngo mwahura abantu mushwere kusimba amashu cyumurejero umwe kutereza nk'ibitagiye so ecyakugeza ko kwebungaruza twinabembezo ready hata bine abantu bakorera ibintu batakagire parliament umuroko murege saba no kubazira ayisika uburi umuroko ngo nakora utuntu nkotwe hata naza kukasha yakaruru arebe cyo nco kunda kukire cyo kumuganda naza kukorera joro heburaje abo turaze kubi so siasa no muru mwinji nuguretera we ari kugenda yakoraganise bitari yakuze ubashetegereza wabano ijana atitwe abanyarwanda abutukweta sovereign bakamabenzi kutwe ntumanyangu MP no gwakwe bank emirimo yeneri kandi emirimo ohinara kujatiwe emirimo tingana kitahumana atitwe turi garibu atitwe turi empuje kwicereza ebitaro mu cyajuro ngo muntabene byatukora kandi byekiragiro biro kandi cyo kinyandisa kwagira mu ngumenti manyeka tucwa bacene omukene tachomu ahubwere mwana no kwata hakunsasa nawone kuza kuhindura byashimye gukora kangambere batashimye gukora nana rero hakucunga je nana rero hukubite chikono nana rero nije nana rero ubuzima ni ukukaba yarenga ayo baza gukora iteka atandaganisa ryarenga amanya ngo iteka aha muntu ucinda mu muringo w'umuvumenti yatugizere kugasha hari ngo kugamba ngutu ndabira muki ndadore ki ndiki omukubandagera kwegendere rumu omuntu nareba hakutsasa icyo cyo nakikakogwa government yatwure pike cyo wagamba nyote nyina kigamba tunajya muri icyo kubareta hapo turaho pike kandi bamenyereye yo bakiri bashabiri ubwere mu government bukaretoro mu Uganda butamanya ikirmet konga awuzari shirfa munati bambaza ko riteka rya artificial intelligence omuntu ori tini kahunga ato mugambira artificial intelligence ko sa robot ngo biri yakwata ha computer hati no ati cyakizera kai to kukigambo kasinga ikibuzo cyo kimwe over to you nyisiga omwemeza njumanya hingu yaremwe ndakubanza collecting age kana kigambire Jonani abura kutetegeza taro wingi wenza ro kureta mu no buhanye bona go just to triggering genza triggering ogumuru
yejana imisyo mu rucyo turi nacyo ne imitsi cy'uruhu ni just nigeze konkano buhangi bwe no mwene ngo mutogwaja ngo nama waga mwende so mukazi yari twabye tukasa mwende sita kumanisa ekina nziza kumanisa omwembe hati akwana mbahindura munongo mwambe wazo n'abaturage bakufire abo abantu babiri abaruka bakushaka hari umushaka wakarundu na umwebembezi zati kayenze rengu waheza kushaka mutwara umuntebege yorumbo wazi you keep us Boaz arino ari ubuntu bunanagambira hangu abantu nabajwara ikijwaro cyo kushaba karuru hati kibashitse mu bwebembezi bacaga kushika mu bwebembezi ikijwaro ejo bacujura baba benye na aba the real nisiga hata kitanga kureba the real nisiga namazuma wantaza kutunga bwire bwo kugambira imirimo yashame kuba nakora mu ntebe diaro so that ngo babe nicyo waguma mu makingira ako icyo ncimutana saniwe wabo kuba ni wenka tokwenda kuchikura icya kabiri umuntu obu eje mirimo ne ko hari yo nkomutezi wakaru nebere mukuru munonga kuko ne ko hari abo ncyo takugitigereza like icyo takugitigereza neci intebe y'isigaro akajugura cyo tujagarukaho kugira ngo tugumenturo n'abebembezi bataguzira intebezo ukugura intebe cy'indi kumanyisa n'iki no sokushanga no shanga kamagara bagira ngo umusheje kabera ari umuvuke wa murungi gatine se ni ask yourself tena sidi za nomination tena sidi zaje abuko zizarasa kuzitunga nimbasa no kuzu ni mumwe kaba abantu becanga nimbasa kuzicwamu muzurunda tataka yire mu ginteka teka yanyowe n'ingobera tukatera karuru kicanga tukatera karuru ka that community kugira ngo yinenzare yine inekizuwe cyeyine katera karuru kakuza kuyaho echo katera karuru kamatsiko katera karuru kenshonga twatarijere muri yegintera ya karuru yo kutera kukunywa yo kutera umunyu yo kutera rebi abemeza ntibahindura mpaka fonta ke just second umwando waza n'abaturikizi umwembezaho kumurebera ngo yare mwana iwe wangambara uzaza kubashaka mwenda uri kuzavuga icyo wanu mugambara mukamaga wangambara uzaza kubashaka mwenda sheme kutera ndaniwe mbara satunyo nahikayo mwenda zagoza bikumi utakize uredi no bwari muki tuzaganira nabindi nabyo uza kunganira umuribyo direna neza kutama nize kutachikwese ahubwo uredi zagoza bikumi n'ikwe utakakoze iki swato kabiri na tristo montero nyo taza nyisuga na nashika kabutarodi moto kinanjira munayo yafu hata cyo manya ngo iwa accountable abo kugira ngo icyaci kuri mu mutuma oriyemo ikiwanda ganasa ukikintu rino kireta but just because of time ngo mugumisiriza hata twije tukabura ntubura that connection necho rino leta ngo kwacitse mbirizi rino kireta rishiri tuza kumanya ngo rino kireta because of uzingire that connection naitoba abakutumira amen araho ikigambo cyo kutambara munongo mbatiza bakarura nikiyintama umwe kinkanga kuko mwengento mudanda bakiri abuzire ukabura tutumureba abatiza bakarura benda bari mwembeze nkaye ryari how often I see nkanyesiga ko yakigamba je tubona twaratambuireho no kurga mbara kuza Kampala urabera no muzafika salama umbasi no kutukozesha mukaka maximum so tuwarga wakwata basi as an example ba global ba tauso ba bizmakana nari babuzo mbaka nari babuzo mbaka magana gordrain nga gordrain so watinga warasha mutanga zaiko tumasaka kuwa vuza driver ajat matwar gambara atishito kushika mutatere mbara yes tinyandire twar gambara kunkishe zo kutisa zagira ki zao one Uganda is over expectant mbambe ndabinjaho nawo two Ugandans politicians bakamamanye bei
mbene hariho kasitore kamwe k'akatrendingo bwire burimbwa ababihima bumbanyisiga akakira umurisa yamutera so ko yamazire gutera cyo kurebera unabihima akatera umurisa so ko yatira umurisa zo mukoti yamutabariza kuba mutabarize bamusaba imitwaro cyane yatashi atabira bakabafasha tabira nkaguzinti yemwe n'iti yawo urabanya uri listen mwino urabanya listen pakanisi cyo gamareka orime ndwenta ko I mean adati ubuna abamanye be hat kamba kwizenkol yaraz so Uganda ko kuzamuni yayika ayizire kugambira cyakwenda utaka muburiza n'icyo kuza kukorera banze maniya kuzayo nahamanya. Thank you. Parliament as an example emirimo ni wagamba kandi ikiriye niyo ya constitution tukujya ngo yiwagamba actually ikiriye niyo ya constitution okora ibiragiro representation okora budget budget appropriation na oversight law. So mumba wapale ndio kubanza kuzika akuzika na bayizi gukora oversight law yacu. Thank you. Mumba wapale ndio kubanja kubiroze kuzika alyatesa lyaninga lyakuzwetera lyari. Mumba actually abakora members ba parliament abakora Boaz. Hati nkasemu take an example as nkasemu wabachira kabide community ndio kuzika. Mundinde nzo parliament ntware problems zayo. Okay. Akateka batari constituency bajikavingamu into a municipality yabakira municipality ati ndachi bakurire ngwi so bona bamanyangu ejo nanka yes nasakwa na wene nka politics ziya nkuzikubazira I may not say 100% kunka abatesi bakaruru bamara kumenya ikintu nokora n'aba politicians tubakuza kubabi. Thank you. Because mbere kora mukutu kumugo bito gwa Rwampara uriya nababi hana financial itakagire yuriya ni financial ya kuba kuturawe iyo takamurine mitora yo kujya ngo yiyo answers umuntu nakuguzo bazire myaka network tokatire na ngwani tafari na rimwe ahakutorwe cyanga tokatire na ngwani tafari na rimwe ashomora byicanga tokatire ni tafari na rimwe ahayobora byicanga so yakuruta with the next financial year. So politicians tubihire munonga turihikurga kuleta abantu kuguma bakunyiga bakuteka okundi but which is echikozerwe intentional kamagara abanyarwanda nibegize ni building a statement ni nyamwe cyubuzo abanyarwanda ni ndega cyangwa mbegize nabakwatekerezia batware sente ubursande wabuze umuntu byago mu kereziya takabikwataho kabiri Yes. batware sente mu kanisa bursande wabuze byago mu kanisa takabikwata kabikoreka bazitwara mu muzigiti aha bwenshi kushika aha bebembizi bendo mwembeza beno yabaha tabakora burunjo bwansi tabakutinda katindo ko wabo why that abanyarwanda kimanyisa nibegize wewe bana Boaz n'abari ba Sky TV mwemu Yesu Kristo mukama witu akayi n'abatende kwa binji munonga konka bagize yo kugumisaza na no kugendera imitendere yo kuyabe natwaze ibintu bye bakahinda bari 12 likewise n'abantu abatezi bitu bakaruwa bageze isabe bimbizi binji munonga babagezesa batayongesiga batayo Jonani batayo Amoni batayo Kamagara batayo Boaz bagezesa omukugezesa bareba obiyireho instead batanga gukora politics of regulation tukatwamwira ukintu cyokorera umuntu Boaz nagaka agaruko mwishengero yabe yagireho akoni bagerageranisa bari batine cyongerwa cyanga umwanya niko gwagumye so bajyana umwe muto wamuhirwa akiza katuzicaraho na nabatezi bakarubangwibwa MP kamutamuke because ile team yo kustama ikajya member of parliament kamutamanisa district council kamutamanisa meyango kamutamanisa chairman w'isifa kamutamanisa okuzikana ikikorwa cyemba bazomu bimeza ile kwatara abantu kunga abantu bateka ngwaho nawe kwa kwete ntwaye 10 bacendeza sente zo bimbaza kuzikibanza cy'ikibuntu cyo mwanya bareba ngo nawe benefit yabo akona waza district arewe sifa Victoria Musange
akwa nubo bwabyo mudiyo nasaraza penya nachengana n'abatenda numuza kumpeza 12% numuza kwa nawo akwa 12% akora shode waka nabambaguze sente za government zifazito nabambaguze kitaka bambaza kuzika umuntu kandi umuntu kananatura aho mukumangu no muhoro abunje mwenda kuriye nyama mwenda kunywa amate yarga kufukana umuntu manyamuto atahariyo muhoro yes baba yamunonga noburo takukora ibyo kweyombeka ukahera abana ba fizi ukombeka injununye then ukaguzita umubahangwa abana bazi ukore urufururunje umubahangwa who are you impressing umubahangwa of course umubahangwa umuntu nasigaye umuntu you must have a very good send off umubahangwa so mushemeza baziki ngo agende bashemeza baziki because Boaz nuko zire ibintu byinjo mu sobo otedekanise hinabara mu mukono yawe nkwenda naka the multiplier effect plays a very big role in politics umwemezi kakuma time cyayongira akora na yecanga abantu bokusanga bamujya mwana nakurya woki kawara jikaringati mazima bagirona nabo kurya niyoza kugeza tusigire sayeji kuko kwakubajye mwemezi uko mangari no bwenge bajyaga tubaze tugeze sekamaga tugeze yesaga umuntu uzaje mu parliament twafunda na petro god fathers bakatwata mkono batagiriye ituma ebyanga abaguzi bakare wa point ya petro god fathers ikimbu ninyebuzo ku Boaz kutura tinente mu kucimanya aha tinyinente ambuga tinhumbuzi rero Boaz achifa mukende kurya inyama iri kurugaye rero bagana kuzica baje kunyama isa batizo barimo bakagira ariye dushoboka kace abiya reba ndashimye kwega kandi kwega no kwaburizo n'amazina eka no mukama yo gwabiragira umu bataka bagire bembesiyo Maria mukama yo wakubire nabaga yarga katino nango bagire batuvuga kuzita kamaze ko bagira that is indiscipline thank you kandi ko nugo y'umurumo serious indiscipline nugo y'umurumo gwabebembeze kutuye mu that mindset really mindset change no muga muhango gw'abantu bagabo ato Jordan aturina kamagara takari yuganya mu mbusingi no like na hura yo gikubago kunyeta mu busingi takora gachoro argaho ikitakujugaho aho kitakujugera no kibago ekitajugaho mpuri numwenda chuge umfiri you are not serious no mwachpraniga thank you Nyesiga ninjira tuhindure gear dekigaza sigazayo minister asigazayo buri muntu dekika ishatu kugamba Okugaita ebitongore bya government twatwagambira ishonge cyo kukwenda gukorwa government mu myaka kutandaka bana constitution ya 95 afterwards tukashanga ngo akarimo bunafu okuza ministries zabinzikora ngo zigenda mbora zine signing hari ikikwetwa bureaucracy mwetu ajya nkate ho shortcut bitongore ebirabase kore menu meituru kwitengaho nawo kwerabe eri ministry by'amagara twajya nkate kitongore ikiragore mbazi kikagitambuza kugituma rwa government echa the national medical stores kate kitongore ikirakebere umutero gw'embazi Janeta umuyanga echa the national drug authority kate akachiko akarakore akuchondoza bya sirimu akadhigana AIDS commission kungato ine ministry enkuru ekoyombeka marwaro kandi ga supervising so ebire bitongore bino binagamba byene bakora babyo bine mishara ya higuru bine bakora contracts bine motoka executive director no accounting officer naza no parliamentary be komishoga kachiko nkaka kosase then aba ministry baza park niba kweta park central government I think now government yashanyere ngo emirmeje nenda garukwamu nerenkere kwegaraka mu duplication kandi abakore bitongore mbatunga sente nyingi kandi harimo ushomankuzi kandi emirmeje nibasa gukorwa mu ministries enkuru nari bitongore tubigite okuchendeza expenditure asavene gira muntu basa kushazi yaho sente akatabarwa kamwe 1 trillion shillings per year ebigambo president mwanza kwetenga billion ngachanana kukaita no kushumbusa abantu abarafirwe mirimo yabo if we ever merge these agencies. Nyesiga, why did we have these agencies in the first place? Kutandika urugendo rwona rwaza
urugendo rundi rwaza kushemeza nuwashika iwamuzi kandi waza kubura kushitsia waza kubura kursia nuwarumara mubwire bugufu initially urugendo rwa service delivery rwa government yabiri nenda kutishitio so kandi twareba ngo rwaza kutishika tucina amatsiko menshi takagire ngwire bwembarira no twatungaho umuhanda ugura bit direct gutene bureaucracy n'ikigambo cyo rujungu kikumanyisa ngo ikintu cyane kiza cyatwara umwanya murengwa kushikayo habahoze nangenda abaho cyo gukwa kigamba ngo bwiro bwinji kugira ngo baba kikoze batyo just because ngo bayenda twakikoze ngo kityo abo kugira ngo abana abayijo ministry workload yirumpanga so tuchiretera ministry yajya nkatabaze tukora hana mpora ziv bari yabashaka bari neglected so mwe mtwayanzire kugira ngo ati nitwenda kushaka embazi for example katereza abantu aba direct bo baze kujugura because umurimo gwabo no vunana zububine no kugenda bakagura umbazi bakagireta bakagitomu umarwara simple wono umurimo gwabo n'ubwo then you will apeje specialization yes you will ministry umurimo gwawe no kumakinga sure sente zo kuzazizire zikazuma kitongore cy'imbazi yembaze kagurwa kuyayaguzurwe it was what they received reports nzagamba tu banyuma y'icyo ubwiro umwe nitshanga umurigendo urwara shortcut urwara tekatekwa kuba rugufu washoreza kenshi abo kubura umwe urugendo umwe ngutejo nebetarashazurwa impecho kureba akahanda kakariye kakurabya utarram yes utarram hato chirga kutara hato yishika ngo woshimegura umuririye nguto yeshaze so hato kireta ho abit shake cyateganisa amatugabanya Uganda none kigenderwe cyabere kiri cyo ku kigendero cy'abaretse saraba kagament kaniyemwe wait so now me I would suggest at least Okugaita ebitongore ebi nikiza kutugarra umurikiri cy'ijo ishto abentu tekateka mwe merumo yatwara uwire burengo kiri mu pipeline ecyako biciri better yo kugera really namazo a government in ministry in hasi ya ministry har authorities taras munazo kandi zikusha kezikora umurimo ugurinko gwa ministry kandi umwe authorities zitwara sente nyingi batabuze kutwara sente nyingi zono zikora iki zishimye kubona zikora that is the question nijo twakwenda tubanza kwebuza sitakagize ngo hariyo corruption yo report ne gamba ki so to never you for money kabanze tumanya twatubahire budget y'emitwari 10 ubero n'ubugeni for example kama garobe n'ubugeni twagira twajya twakutwere emitwari 10 ubugeni bwakora buri wafeje emitwari 10 kamagara batugiye tumwampe emitwari 10 buri muntu nakunywa soda yes twatwashikayo bwere sente zazukwa mbona bizira bugeni bona soda bakajinywa kubako naramuka bakumbuki for example twakwirwa monuwe akagabo in factory ya soda inyuma ya tensi akahereza kamagara soda ezikutayimuzinga kashatu ezitwatshemeko ezemitwari kumitwata muhiri ukashanga buri mwanya ucupisha then uyasika wa service kamagara kabatugambira imitwari kumyaka cupa kamwe then hatweze zinda zihiri cyakwicara beta no na the other part of accountability takashira acha bwinyi bwa sento burukuzayo bwinyi bwa sento burukuzayo kuzazira nyingi umurimo guzuru gukora igishane kizuru kuga cyo cyo worth that money twapoza kutunga anse ya yes tuza kuturetera twatanga kuteka otherwise Jonan ninjya kana ko kwiri ko kusima government ngo yayesimura yagera ngo abakozi b'ekitongore cya UCC bine mishara mingi yahiguru kusinga abakozi ministry ya information abakozi national medical stores bine mishara yahiguru kusinga abo ministry ibyamagara hari amarago so government yayesimura kutereza ikintu iki tugikwatero tugitera umungara anyine y'umwana mwana muto muno mbona ndije kari ya TV ya kunata yanga tata kurebe numero mukacupa ko kuzanisa ni seka chupa
atubona mama kacupa ko kunywera mu nisho kuri cyo cyo sara mama ko utarwe bwashikire ariko yo kuzanisa ko kahe kigenderwa ubumwane cyaka ko interpretation ye ijereshe ngira byawe no kana na wakashira umuringo ari Jordan Telesama yanga kitebra TV yitu no misaka chupa ko kuzanisa twine bigenderwe bitusherekeye ubucupa tugweto ko kuzanisa kunka hariho ubutereze ahabwe shongezi tarakomwe akwa abo banze banshobora igikara kitari kunywa rite 12 kutambara 1 km nene vugo ba driver na erishomero ya UPR gwisa bana 100% igina ba demasta mushaka obwinji ko abagamba ko eliminating ntaka barebera mu turi ni mazenya rikino kuba pointing manya kucirenga yo muti bakitacira hacamu ninyabuza president Museveni yaheza kumato umuntu wanje namurone ujuke no kumwerondera uguntu yicezana haza no mu cyama kitore cyito babiri nabo karukuka nikaza ko because tumetuna mu gishagwitu first of all pointing authority ejiyo nkaba baza bajameni twina kwa pointing ministers in ministries kana ndi umuntu hata ize yagira mubuzo kwa bana yicezana na minister or higher education umushanga tabita no waro education umunyeganda umwarara hagira kibatasa kuzumene zija zashira zashira zari baba umeme aba generating department babajumba habe haru kwihana abo kuba department sizo zona tokazi combining azikicezana kwite kintu cyo hadi nini ndaba zagire risho rumwe na mukama wari yohorize hinikira abo muho ukarona kama hirezi gakabura kutana cyane cyo kurebera muri mudakesi ginganya nico kurebera hako mu department sabo ko banyinji zibenzi baremiya bahanga ka umeme bagita what is the purpose of umeme te ku generating amashanyarazi tega transmitting konkero hoyo ine kayaka nikarete ka kwasa konkaba kubuza what is purpose of umeme no distributor this never distributor bageta power distributor iwe yo distributing actual transport ka unarebe na leto timba na fusiga gatiyemuka now washanga ngo twine washanga ngo bareta kintu kimwe kiti nyoki okwera kira kwanje kuri wale bagikoremwe ekajira umuntu ya pointingirwa ndijo mu bakaba babiri hine ebiganira bitachi owning twaruzingire Uganda Commercial Bank nko twaruzingire ekaba Stanbic Bank nko twaruzingire UCB ekaba unene kabura ikigambo ni rationalization of state agencies ngwe kitongore cyaza kubaho tubitu inisho ngabo ico rational so twena tugire government yemwe ministries gazike zigira amande iyo wabonye cyo tinire ezero kashe zero hatu zo katuzitire masa kace kuturenturinguruza no kuba binji bobo nkabegamba kiribwo ngabarane barakwingana babishoza batyo tuza ni tumwana ko gutugucungura ahagukura bo kunoko hatinye buza nguzuma n'umuntu umwe no ndisho umwana ko gutura gwashire take immediate hari baragende umuyugana abanyugana bire kucumanya iyo bintebi ware batomuka kuni kabantu babiri owapa yentingana mukama wacu signs kabeza abantu babiri ntuje kugira uburemezi bwinji okukushira twatu n'abantu binji okushashura abinji kijumagiriye Uganda kureka corruption eriyo mu rugo kweyongeza cyo tukubahereze pera yabo nje kijumagiriye Uganda kuko tukategana sigo bwinji bakoze amon hariho bene nyabuza ba minister tukarongo bakatwara amabati ministries tizachiba as powerful as they used to be abwe bibitongore bitagumento hangaho now hatbara National Medical Stores, National Drug Authority, Uganda AIDS Commission n'ebindi bona babagarro ministry musente zona wastansi ya permanent secretary na minister boro bundu bwagaraka kuba departments konka activities large nzo zakorwa ministry directly. What are the chances ngo minister atako anako bayi ni ministry ari in charge fully kuza tu minister tayini cyakora kitongore hata minister akambara nakora chief executive director takwata sendi. So what is going to happen in your view?
nahise hari ibintu bibiri nga bishatu itwa tukushoma I think up to 1934 abacho tuzo cyabere kirikoma no mpiero yi tukatune districts ashatu na mshanje uzaba ashatu na mwenda hatune districts igana na mukaga na cities ikumi owatematema cities nka Kampala zambara tibakazikozere nka Kampala hati Kampala as a whole buri division ne district okwayo so nzibigana so owakirebire omu setup yomya ya Uganda initially Uganda kari talihanga skuramba the partition ya 1886 wajitema 19 ya British Protectorate omuzungu yatondaho Uganda yagikarakata emyaka nshanju ya leta collaborators nabo kutegekamu okuba rategekemu bakoreje divide and rule intentionally hano abantu bakombuzabuza nabamnywana wanyakakamagara urate atinda kwenda Africa yona yigite konkiyo kayigando kashanga kine district ashatu na mshanju hato ziko zirigana atano buri district ine RDC ine deputy RDC ine assistant RDC buri tribe ine kawe ine riso ine diso ine BA buri tribe ine district yes ati n'abakimbiri nkabura bakubanje yabo bukimbiri because tune ka constituency ya ukariyo ko mu Karamajongo iki iki kine population ya kote teka na se arona series kujisinga kakacheka you get so arubo muntu kubiha okarangu yazo mucyo kubiha ekitwa twarije mbeche nyuma cyaba politicians kutubiha constitution yangane yaragira ministers aruno bakure miliyoni 9 n'umwe n'aba deputies ba constitution yihanga yes no itaka kugira member nanka the council of the president konka constitution yemwe negira ngo abantu abo minister bo wagamba umuhendo gwagamba president nabasa kubongeza yaba inorusa urwa parliament but you parliament provision tero umusubmission yanje yo kubanza na kugira ngo umutezi w'akaruba kamwaka nicyo hakorabiraho sente in fact hati vuba kamagara ku makuteza Egyptian graphics okweza kwate chikuma kitunga yati ayoreka problem ahere kamagara then hine ayine chikuma kumwereka ngogo Boaz so ohurayaga tati nyowe nyine link ya state norenda president atokire mu rukumu nguninye kubasa so wanatugambira cabinet so trust your patronage ibyo nuba kubirete mirundi 15 era nabyo biza kubouncing. Take an example regime 2016 to 2019 now actually 2017 18 now kushanga minister wa security the then minister wa security atine kakwate budget yeye etine kakwate na office ya IGP security income 10 billion office ya IGP income 50 billion but he's under him so shanga na minister na benchmarking aje kusema wa boss because niyo boss yako wewe nesende niyo boss nyenda majita kuza koremera mu so aza niyo wakubira kumuha because aje mejo patronage mpango yaleta kumanya abo no kumanya Boaz ni wala alete banyesiga kuja ku discussing kumbe discussion niba kuzakora neki name because niyo kombe kiyanga okay okoshanga nko mu work to work ninga activities ezindi twabiri tukora hono mutiyarga no na kumanya no manya kuja ngo ine simu ya IGP afutira usonguna atera nkindi kutumbiza bashaka nza kuvuga na IGP yarje atapana abo batu bajya street ni bajya so ebi byeba kugamba byo bwita if it is in a good faith would bakaba kati gicho korwa yesterday okay. Actually not even yesterday but the day before konka one harimo ruhuzo oroba kutugizamu kugira ngo hati babiguka ngamesho
issues z'abanyayuganda tina zaruya za EDCL. Take an example. Abamashanyarazi abaryaruya as an area of operation. Hati Boaz n'umukozi wo mu Roya Kisingiro ninga nka kitwe. Ushaba amashanyarazi ushashura. Umara amezi nk'atanu ngo mita ataziro. Barita mita takwiza solido. Hija solido takwiza mita. Kunkiwe na senti uzitiriyo. Basi kuna system ya mobile money. Abukubira money. Basi kuna system ya mobile money. Kusini kemi tuwara abana mukara. Actually mtu ara nana mshaje. Nobody anana mshaje. Nobody mu 15 plus. Thank you. Ato yebuza kuwa zitayo uya services. Baba ne Uganda tubakunda n'ibyo tubakutugamba. Nigenda services ni n'amashomero, nibende mputo, nibende marwaro, then niyo ramenye ko rabisise, amino ko rabironde, ukatagire kubata umuruhuzu, mandate mae nibyo actually. Kamaga MPs basimere entekatekeji because bakabeto mukokasi president yabajyango bahagire ikiragire cyaraitwa mu parliament. Yes. Uko ebitongore bimwe birayarweho ibindi bakabigita ibindi bakabigarura ministry. So abantu ko bararuzinga emirimo nojya ngutaragarike hakabaho ibanja kugira ngo ebitongore byaza kutambura mpora. Webaye bwana Boaz n'abari ba Sky TV mwene Boaz omutoko kuba gwemye nuko kugutega oyi no mutoguri nk'ikibanda kitabe no guteka mu style y'ikibanda kitabe oyi no gutebe kinir kate guteka mu gutega jenga kati so omutoko gwemye nuko kugutega kandi no rupande rwengo yo kuba rwemye niyo fashion yo kurukozesa twikirize members bito ba parliament abagyomba hinguzeki echo kujarangu habe rationalization of government agencies. Government yebi ebirechere, but there are some posed questions zesene kubanza kuyebuza as per now ekitaka kozo zezibezro abyaro has there been value for money esente zo mumusoro zibezine value tufundemu because the tongo bya Uganda Aid Commission ebitongo ebyo bend reporting oba under secretaries babo na ba ED executive directors then ba submitting one minister hati minister akwa documentary evi hati twebuze atugona kubera jengo baba buzobinga abakozi baba laid from their work bata kanindeba ngwaza cost implication because cost implication ayo ni kwa tujira Boaz abantu government abayi bafune contracts omubitongo rero agencies parastatal enterprises na agencies za government neza kubanzira umesente zo kubakita ozuke ngo government itwenga tubanza kwesente yibanza foreign debt ayiriyanga na budget yito almost treka byinje munonga nisigano cyamana barya budget yito ecweke cyangu ncirwo kuza kusasura ibanza hatwa katwazo mu ryeki bo bwana Boaz kankumuzi katugende tujengu government ni nsima ya gite bitongore byone nyoka ni rero muzu boba members ba parliament abakingwize bitongore babwite bo mu ntomwe nyoka ni rero history byo fighting back because waba noreba tweze kufuna okorwa constitution komo mwenda cyenda n'etano ukareba ba members ba parliament aba GCA constituency assembly delegates so byo bakaba kuri leaders Austinsa Meja John Kazura Kashari Austinsa wili yanyuma ba Meja Guma ba Miria Kubirunga Matembe abantabo wabagira because kuba John Parliament ekabe parliament inche y'abantu bibo bwongo the brains boko deliberate national reasons hata babo agamba abatakasinga karurerizo yes twe abasaji tubakusinga karuru because ninja tuma ne bakaba tari barumba bora ese nikoreka niwe mpaka wazo ryo munyabwenge mu kimanyi ako bakamagara yes tinka bamurungi yes program yo kubiri yes kuri yo kukubanza kuchiko kwa kana ngati program tinguje basi Boaz nore ubiyobo nisiga mu kimanyi abantu abo message Boaz narekizo mucyaci yabarebe basi eside abantu no eside politics no kimanyi cyo ku Boaz you are a politician nabalya politics bulizoba zine dynamics zihinduka na population abantu ko bize remember wa parliament nuka bambere bazibando kunanka ondizo yiza ine strategy yo kuteka amazu abantu basine wabamba mwana ine muce nunyira
kwizoga kisabi cyakane kuteka amazu akakakore tukachikora nangwa no kwara umukeka kuteka amazu to kumureba ngo agato mwita so tumaliza ngo ne sizayibije anyway kamagara so na Boaz ni kwendi tingwa ndakwihambura mu bino tugambera ngo yes abaye bari umusiye bakabinesha yes okuru bagerageza n'abahati omukwitegereza ikigamete nekora I think nho wabo continue so bwana Boaz nishinde kureba tuyine kugumisa abanyarwanda twetekemo kugumisaza cyizere nko kucyizere bitongwe babwizere tubanze tweze government tureba amaswa agera twirize naza kubaho vari for management zo mu yomushoro tujye kuyabere eberomene Uganda Electricity Board Rural Electrification Agency merging abo amalgamation integration and the merging of government those farms enterprises na parastatal bodies turere tujye bwire amasiko gaye tujye so abanyarwanda n'ibyo bagambe saje tujye kugumisiza mu gihe kugumisiza ngo kutemeza akanwe binyobwa because wabo tagiye kugumisiza ngo kutemeza akanwe binyobwa na possibility yo kubasa kubikota internet zikayema kutemeza naro karekora munano mu ndugumba no because wabo kutemeza akanwe Boaz ari muri possibility yenza kumera nabasa kumera internet ukabukota mujya amasiko abanyarwanda tubanze turebe government twamasiko mujye kugumisiza ngo kutemeza akanwe binyobwa akwa naro possibility yo kubasa kurya binyobwa internet zikayema kutemeza nyesiga yes mu Uganda twinikizo politics zenganda politics zedini politics za kuza kwesimba now kwesimba akachiko akarawe nakatora nakakagira ngo iki kitongore kirigeho ikigaruko ministry tutagezere ngo bari akachiko barwana samoni akaba no mukiga kuyariyo umuteso wabo bamba mureka arkwembera URA arkwembera yonura kugira ata kuya kamagara ko yatari munyakaturiki baba takumuyaho kuyariyo musalamu wabo bamba murekaho jonani bamba tekumuyaho kuba aina ambitions yalanda kwisimbana nanka omukaruka MP akarakora teo how can we avoid that? I'm very sure nizawugira fallout along those accusations. Are we not going to have them? Yewe munongo mwana wazi hariho umurimo gumere n'umuntu kumwebembera ku mutware yatakaza gaza ne ukagabutakaza yoga oriye nontwara ahantu for example katugere ngo unonda ku ntwaro mba amuntu mwizi yotokaza yoga kandi nyowe matsuko ganje gari umuriwe kandi yo bwo gari togine there is a problem somewhere try and error so hatkatigeze seke mwenye cyako bicire cyurundi noreba kandi cyakabiri umurimo gundo bwumire no kwiyendera umuntu kwara kutekateka kandi umurimo ugushimikwa no gukorwa wa hatwatwaza koreki hashimikwa akucara takagireho kaciko atagateho kaciko kukumajinga kukureba na authority chi eshemeye kurgaho kandi shi tsime kuzigita kazita chi tsime kureto no gutkuza kubatera ndankai hatakagireho kakaciko hashimeye kubagireho kaciko n'abantu batari bamuna bamwe kwegesa abantu iki kitwaza kora for example kwa no gutindira hahanjwara ushime kutekoreke itsebiceri y'umunjware gitwente jwara abitu betene tietwitses niko tukiteka maybe bipasa kuba tutine tietwitses konkiwe abo kugira ngo yisho yawe ndreba ahita kureba ushime kubanza ukatwugire cyo kisani ekiri mu kabi ko kujwara okuturiye ntujwara then ukagaruka ukatwugire kisani kiriya ekitakarebere ukakitinyurira ukakitworeka then fokemereraho ukajutaza Boaz na Nyesiga twaza kubagita haza bazagambe to Boaz thank you then tukabara kumanya ngo cya besingiro wahanganda nedini neranje jana nditurukuza kwendera ninyabuza ekitongore cya government nari umutwe gw'abantu abarahebwe ubujunanze kugira ngo ikitongore cyo kirigeho iki kigitwe na kiya ikigaruko ministry first of all rero abantu abakwembere bitongo bya government kazo mu mazina Moses Kamabari National Medical Stores Mushawamani wo Mugaiga Musinguzo Rujoki Commissioner General hatiruko niba kutegekero ministry akakiko tusherize parliament tukirekere cabinet turonda akakiko k'abantu amane
turondo muramuziteho nka commission of inquiry to do that turonde se butinde ni kitongore cyo mu Uganda cyakuba credible kikatugitira ibitongore ibi tutine complaints bando kitongore kitari movement because movement nani ne cyari byoroheje ngo muri kandina kai so movement tugiye muri yeki because na no zubo bahanga abana bakagira ubusinje hacu mu kurahura abana ako umuntu wari kwiha umuntu kumuhamura mu gwa miliyoni 30 deno kajya ngo agarike gukora miliyoni 2 naratahira kimwe konka kirunjaho curo amana go abunkwenda kuhereza ubwo ubara kwaso bujunanizwa bukubiha custom gamero tunaza gambe bibiri nagenda kare abantu bakabura supervision so to blackmailing bine ninyambo minji konka nanyike cyo kugamba ninyabuzo rije kubiyaho nawa kandi naje kubiyaho nabaka nibije gukora budget eyitorarire muroni yari kuchere yitwine ngo nibaza kubahumuza thank you bana babasa kukurana ba wadinga abarigereho mbwire bwabo ngo speaker manyo warigereho tuma wadinga hato go barabinje how much will it cost kugira ngo umushemeze agumashemere kandi wine cyo shitamire umunyagugwa minus pia umuvuni ngiza kugumara igazo thank you bagumamweta akireo birungi arijinja onha kuturira nagira ngo we bari kushitamira Paul kandi naenda kwibaza bakashaba aba program eji ogo n'umunyakashonji ni we bari kutureba ogumamweta Nelson asimwe cya person wanupo murakazo Nelson asimwe bashana nagira ngo wagira ngo echabe kitise bitongore iki first of all kikakiri iki baka kano ministries kaza najya ngo ugenerwa cyo kugita ebitongore kwa kuri kucendeza inshoza ya government then government icyeshime gukora niki icendeze ba minister kubagarara ya runo icendeze parliament MPs babe igana anana mukaga icendeze ba RDC icendeze district into the provinces icendeze budget ya state house icendeze budget erukutego mu security ogwe ni Nelson bashije najya ngo twabwira kucendeza tucendeze ahashime kucendezwa ogwe mweta tugumira funse pikahona nagira ngo aribanda nagira ngo omutezi wa karunanda service delivery nanda kumanyisabwa omutezi wa karunanda kumanya program za government naenda kwebo kitensa bembezi nanda kubaje nande mpinduko y'umushonyi fundamental change naenda ebintu korwo mushana yaramusya Jonani Kamagara Kamagara nabamwe musyazo ijaleti nuko yori yacyongera Ashraf yakari akashonye na jangu muramukize mugize cyonka okay ubwo numba mweta umugogozi Dennis nawe natureba twasima twapina ubundi message bw'abantu ngakamena rubiri ubwo twakabasa kushoma ubwo numushomesa Ambrose behangana rebisheshe kibagari wayibanda nagira ngo hati Boaz mu government age in this government that still nguti government age rukwendo bwemezi tine okoraga muri umuntu ngo atahe bashike nakaruka riyo nkatera kodi nwata ho James arwita munagira ngo nyabarazo mu Kamagara na Jonani abo kuteza Boaz umutezi wakaruru obunakobo naitengo mwembezi owararonde hagira services ezi ya leta umuntu wabutosha kandi wahansi kwenda ngo aganyirwe umushoro kwezi ikintu Boaz government kolgaye kagera ngo ebitongore ebiya cyendezamo abakozi njye mayisangu habire ntagenda sindi nyingi kandi kikorwa ba ministers zabo corruption so MPs babahire cyagira oguma mweta no horanga uguno mweta Fabio Machura ari hima kasisi najya Boaz kankubuzi onyambeho kuba mathematics ikanteganisa 0 wagita 0 mufuna zingaye nani manyisaki nyoni ndeba okugaita ebitongore bya government kichere kuba government ebiri ne hakanisa kandi rikufereza abanyihanga nambweno cyancenda bakwatemu kucendeza ba MPs ndamukiza mukama wanje kano dana kazini hamwe na Amoni FDC man amono bakora musi
aha president for bamwita Lucky Jackson korga kabingo bihanga muri Kamwenge najya ngwita Kamwenge tukatora naje MPs bitu n'abarungi bakatana sana chairman wa district Honorable Frank Tumwebaze nakira kugira ngo mwiyeho politics z'uruhuzyo MPs MP ashimwe kuba nayegesa MP ashimwe kuba nagishoboro MP ashimwe kuba na hate bitocha arufu itwe Kamwenge uruhuzyo tukarwanga Black Jackson naraga kabingo bihanga town council. Thank you. Kamesija kandi nakoha naka Alex Mugisha aribanda najangu nyowe nkafero MP wanje honare bujoni byabagambi wabire ataturaha nitwe kandi Boaz wamburiza ikibuzo cy'uru wamburiza ikibuzo kuguza itaka kuzikowafa n'ikindi kibi Madam Suzani akampora sota yabatwechere ndamusyo kandi ariyo nabareba horushizi Madam Sota twakora musi aha ninjiraho na ibyo abasa kureba Davis wakigaramant kureba kakama warwe mu comment kureba afande Nicolas Kabamba Barracks bare kutebeka sibi kwenda and so on and so forth. And lastly message general Nergoa Mugume Johnson no akazo nagira ngo omutezi wakaruna enda mazima no kukorera abantu service delivery kandi ko biri kurema cyo rukoreba abembizi bwanyuma yo kuremwa imirimo yabo abatezi bakaruru kazo batandikira kubatera okay twatwachi hurire and we can't verify it nka Sky TV so tucherekeraho ogomweta Mukiga who is this Mukiga man yatuhereza message ye umwami Mukiga Unicent aha thank you Mukiga Unicent ogo ni kansara w'imyeto abwa district ya Kamwenge bamweta Unicent mubangizi afande Muki narafande Mukiga district kansara guno munyamakuru ari Kamwenge kandi ni kansara twakwakora ubwo no kumushomesa nkamushomesa is my former student so kunkebi y'amahoro ni tuto kutaha nabona komisa nabate mbakora nokokwe twazaga ko mu studios turi kwendera program buri muntu ayine dakika amuna inibiri kamagara inibiri jona ni oinemwe na nyesigo inemu you had submitted on this last part kamagara yes please 2 minutes just zebera screen hariya zaba dakikina tutahe yes bwana Boazi omutezi wakaruru nayenda ki nyenda kugamba bwana Boazi omutezi wakaruru obwate nayenda obuhereza kandi omutezi wakaruru wari obuhereza omucyanga butarumu ukarebe cyanga uko kizuye busha omwebembezo kwize na convincing ati ninza kutebekanisa ninza kwindura nkore iki neki because tugeze twaja politics za regulation had I known that comes later so omugabe wa France Louis the 16th akaja inoko yabe na hizo statements zeye kugire byagaraberemo na revolutions nembera yaje terete the bygones be the bygones byahingwe mwaba murango ekisanje cy'emyaka 5 twakuzomwe na primaries ntube emyaka bitukazo mukaruka general mutakagaruka kwefuza no kuregulatinga because politics aside zo gumano regulating cyangwa nicuguma started cukufuna development jova started goes ekindi bwana Boazi the narrative of politics has completely changed omunyangomo abantu bonka batezi bakaruto bakamanyire cyo bakwenda kuyabara kamagara ingredients zimurumu ezikuza kumvisinga umutezi wakaruko muha ikiniki obanze wanjezesa wandeba Boazi wamugezesa atumira media yakore ikiniki hona otosene ku besingirayo okaje utomuto kunabasa kozinga transformation change politics ze cyane abwaranga ni hangari yake amone zuzabina swara mukaga ombo mzindaro conclude you see challenge yitu no mihangane nkemwe ningibiri harameje iba freedom of speech konka etari practical
kozo mugasho go kugamba kabire kuri kugira ngo hatire ba pikingamu emwe babitereza konka umwanya wo kubitereza nibiraba ebiyo munywano wanje yata bygones one bakugite bitongore kikakiri cyo gukorwa before even kabe twetagana kubuzo because we have the debt burden every high ahabuga I want to call it extravagance you office of the president, state house, manya internal security organization, manya I mean if you know that kwenda kutama kunkabiyo na kwete rastorichum in RDC in deputy RDC in assistant RDC or in DSO in RISO I mean in DSO in DPC or in ka ubona nimenda kora mu mugujachi nikushwa but echikulete icho basebo nabanyaba turikirize no kwatwa bwihanga because abo bono no bakolera kutwara mukama wabo reverence ito baragira munongo by elections no kumba election of generation olebere wo zone lebomte akushobera atira abanyamahurura atira aba politicians uyuza ntucha kitirumba election so twataka manyire ngwihangara ryo mbukwatu niyanga takarire mu bukwatu oba tubigita murundi kanana oba tubigita positive infinity ihangana ngumara ryo mbukwatu situ no kora ngabanyigana no kubanza tuhiyango mu bukwatu then tukagurwanira kugarza iyango mbuteka one Uganda one people Jonan yo inida chike muzai kamushanju mbomze ya musukurwa munywano wawe umukuru sisana muzimera chabumwe former speaker wengari yabare munonga hazati nikansara babagusi umgumbure yengari kandi nuwe minister wa wax no makajyangu Yesu akazarwa mu ngari Yesu akazarwa yaje tuwa kaboza mugambere ngo kandi ubu nashoma Bible ari mushijije so namara ngo yari ku program za hano hope kajinja na mwena basindika messages na hope kajinja ari bamwe wariyo nakora imirimo yitakarire bamutora mukize buzima munonga namugume Johnson ni mwa kutireba nonda musonazi mustia na yasindika message ahari ibyo byona yo muranga bwanje ni gutera government umutezi wakaruru uwebirebi na yitengwa kwebemberwa wateriri ababanye bo muri review no mu hotel zindi mbesigarze pereza bitu abarhanga ni hanga yanje thank you Nyesiga yebale mbwemo ikiri kutana sabantu babiri umuri kushakora biro mwishomero ni nundi jo kushushomero kibatanisa nebakora bwanyuma ya barga hibana Nyesiga reka kugaya abantu no sota byango umuntu ari inkaya biro mwishomero nundi ari inkashomero aroreka pititi dutinanga ikikutanisa ne basha wabatera wamara ikikutanisa ne nibitwakora ko batanise nibabara bata owe na bari tubasa kutegateka ngwarabire bara mu mwishomero ryamukuza undijo ishomero rumushomezi so chikubatanisa n'ikindi cyumwe tibingi nibakora barga ishomero so koko kugumurinko kuwabura ntegateka ngurabire bara mu mwishomero wenye ngatatu yo mwishomero kwe yende kora mindset change y'abanyuganda kainare muri ne kora mindset change uko ibintu uko bintu bireba nyuma abazo tukobira hati mbone wano government yari ne kwindra for example ka nyuma abazo to celebrating atarese ebemerera ha theme kujara celebrating the people's struggle for unity Okichi benchi chinshemize munonga ne cyamuhero peaceful social transformation nene zamwaro ngingachibe so kuza mutuhendere cyane ngamba n'ibintu bya bitari byawe so twentugamba peaceful transformation ubusinge vukwe kwindra uko abantu byentase y'abantu so mbona ubusinge muranga gwanje nuguzahari burumwe Uganda ubusinge we nari mu yaretsere tubuhindure ntasi ikintu kiri mu ngaro zitumwe babare umwami Nyesiga Misach okutayira babare umwami Mugizi Jonani okutayira babare Kamagara Godfrey kutayira
babare amunero barimo kutayira because the talist Ntenda kwe- following morning mwaronjinga political party yo munyamayi ntenda kwebaza umwe n'abatureba yarabanda bakufayo munonga nokureba mu program yeji mwagiriye ntenda kwebaza DJ Kanyamo wagitera Radio 5 kandi yabere yo kubiririzo and nabandi Boaz wa Mongolia mberiremu abaho Paul zagenda kusima technical team yitu ntenda kwebaza bakashaba abo kutera hedge platform turi azuku channel 0 nshanju na mshanju turi times channel bena kagana munana turi GoTv turi Facebook turi YouTube turi Radio 5 and twetwa Sky TV akari abantu korwa murembo rwambarara hano ya hina kabaterine aharuguto rwa Makrista Road okusya ugono murundi next week muzakwa mwene abo Paul nzakubendeze kiro kirungi mukama barinde ebiti bitekateko